Vidéo ça a fait en anglais et créole. Hi Saint family, welcome guys to my channel. Please don't forget to subscribe, to click the notification bell and leave a comment for me guys. Today I'm going to show you a beautiful recipe we make in Haiti. So some of them I added in there, but some of the recipe used to be in there, but I modified it, okay? So, jodi an, nou pral fè yon ti video, but nan video sa, li genyen an pe bagay, se mwen menm ki ajoute yo, paske se jan fason sa mwen remen, mwen ajoute pam la dan. Men, se yon food nou toujou manje, son manje nou toujou manje an Haiti. So, let's get started guys. This is the bean I have in my hand. Si poasa mwen gen nan men mwen. So I'm going to make the beans with vegetable, okay? Mwen pral fè sos poa avek an pil viv la dan. So this food will make you guys feel good. It's good for the weekend. If you guys feel tired, everything, sou santou fatigué ou santou pa bien, lo fè manje sa yo, li bo fos. E si manje nan toujou remen fè nan weekend. So sa vle di chak samedi, se le plus souvent ile manje sa yo nan remen fè. So every Saturday, Asian people like to cook those food, you know. So, especially if you work so hard during the week and then on weekend, they start the weekend like this. Make a food like this for you guys to feel good, okay? So, se ti manje sa, nou pral fè jodi, hein? Nap gade ave mwen mkonen, gen mwen ki pa fè l mèm jan, gen mwen ki fè l diferent, men mwen mèm se kon sa, mwen mè fè pamna, epi li vreman bon, guys, it's very good. It's healthy, and if you need more sleep, this food will help you to sleep more. Te pou bezwe dormi, manje sa prale do dormi pi bien, paske manje sa li bon. Mwen vle salye tout haisyen nan mouman sa la kap gade video sa. Mwen kompran, pafwa nou gen dwa pa gen tan, men nou still kreye tan pou mwen, nou ban moun like, nou komante, nou gade ti video myo, mwen apresye sa. E mwen vle di nou mersi an pil pou sajes nou, pou jan nou sipotem, paske malgre nou pa konem, e nou still sipotem. So, se yon pil gras. So, merci en pile, guys. S'il vous plaît, continuez de me grandir, partagez vidéo pour moi, abonnez, quittez un commentaire, moi remen nous, moi apprécier nous. So much, guys. So, si nous remen j'aime faire vidéo yo, s'il vous plaît, aidez me grandir pi plus. Moi connais nous ka fait plus que ça. Moi apprécier nous en pile pour ça parce que moi j'en ai aidé me grandir. So, this is Vian Sale, guys, okay? Bakon jan yo di lan anglais, sorry for the people that don't speak Creole. Si ou bakon non sa, bakon koman yo di li, so mbaka di nou, men, this is Vian Sale. Sorry, guys, I don't know how to say it. Let's get started, guys. I'm new and I'm still learning a lot, okay? I'm still learning. Mwen toujou ap apran, se apran map apran, mwen pa konen an pil, men si sa m konen yo, map pataje ave nou, e nap komante, nap edem granzi, nap bam ide, se sa yo pou al fèm avansi pi devan. E le nou fè sa, nou fèm senti m kontan, paske mwen mèm nan chanel mwen pa gen problem si yon moun fè yon vie komante, mwen pa gen problem si yon moun fè yon bon komante, paske ni bon komante, ni vie komante, se gade ou gade, se sipote ou sipote, mwen pa bjeto pou sa. Mka kompran nou gen yon mouve ide ou pa panse menm jan avem, so sa pa ka ba mon problem. So guys, kontinye de m grandi, kontinye de m pataje video mwen remen nou.
And for the parsley and hot pepper, I know some people don't like to do it like that, but me, I like to do it like this because I like the smell of the hot pepper and the parsley on my meat. So that's why I like to wash it with it. So mwen reme lave viande mwen avec piment piqué et puis persil. C'est ça que fait mwen lave l kon sa. So sou pa reme fel, ou ka just lave la sel, la citron, that's it. But mwen reme sant la. And for the sour orange, I always say in my video, if you don't have it, you want to use the bottle orange, is okay. You want to use the sweet one, is still okay because it's still the same thing, guys. But the sour one is the best one. So, sou pa vle itilize, sou pa gen zorange si, ou ka itilize zorange douce. Li still netwaye bien. Paske yo fè même bagay men zoran isi ya, se li même ki pi bon, paske m fè eksperyans la deja, mwen fri banan, mwen fè lot bagay, mwen mette zoran douce la den li stil ede. Depi m bezwen, paske san lè m te neve, pi m ap fon bagay, m di, m bezwen zoran isi, m zoran isi pou m mette nan banan nan, m pap fri banan mwen san zoran isi, and then m itilize zoran douce la, oh my god, mwen remen. So guys, you ka fel. So kontinye de gel, petit nou grandi, se nou grandi, frère Chris nou grandi, et de m partager vidéo, mwen remen nou, bon Dieu béni nou pou ça, que grâce à couvrir, ok? Et l'aime dit ça, c'est pas parce que c'est à mon l'évangile m'a parlé seulement, non, m'a parlé à nous toutes, parce que non tout gen bon Dieu avec nous. Non tout gen bon Dieu qui a protégé nous. So mwen remen nou pour ça, mwen apprécier non, c'est pas pour dire c'est mon l'évangile seulement, mais même sur l'évangile, même haïtien, they toujours croient dans bon Dieu. I know Haitian people always believe in God. Even the Christian or not, they always believe. Non toujours croient dans lui-même. So c'est ça qui fait, moi toujours dit non ti mot sa yo nan vidéo mwen konnen haïtien pas besoin l'évangile pour la l'église, li reme à l'église, li reme fait tout bagay. So guys, this is the the dombre, and I never know how to call it in English. So we call it dombre, okay? This is what I'm making right now, dombre. I don't know. Some other part on Haiti might call it different, but I'm from Latibonite, so we call it dombre. Ok, c'est dombre nou re li nan zon kote mwen soti nya. Ok, guys? So, ça c'est dombre. Mwen remen nou tout pou fason nou. An nou gade ansam ti video, guys. An nou gade, sipote petit fi nou, se nou. Sipote, mwen eseye. I try so much make the video because I'm not special, mwen pa spesyal nan sa map fe a, se vre, men kenpot sa map fe a, mwen reme pataje. Non mte boule nan dekouvri nan dekouvri pwa e pi chale a boule nan men. So yeah. So it's time for me to go get my kids. The time is running out of me. So I have to go get them. So this is kale, but if you guys want, you guys can use spinach. You can use if you don't want to use the spinach, you can use watercress. You can use any green you like. But me, I use this one because kale is very good for you. It has a lot of vitamin in there too. Oui, ça, moi konnen li rele kel, men pa kon koman rele an kreol lan, men moun ki vini yo, sou vini nan Biden ou bien nan lot program, si fam ou do vini sit, e ou pa habitue avèk manje yo, ça li rele kel. But kel la, se li même ki gen apil vitamin, gen moun ki blendel kon sa pou yo boel, yo mette la avèk lot bagay, e pi yo boel. Li vreman bon pou santé yo. So, se avel mwen fel, yo van yo nan tout store, mwen te achete pam nan, epi mwen lave lak bicarbonate. So, I wash it with baking soda. So, mwen pa rache li trop, paske mwen pa gen tan, e ma presse pou mte fin fè manje sa, but si nou vle, nou mèm nan ka rache l plis. Ok? So, I didn't chop my kale that much, but if you guys want, you can chop it up more
but me, I just leave it like that. I just chop it a little bit because I was on wash, but this is how I do it. But guys, if you have a comment, you want to know something, I always like to answer my comment. So if you want to know something, please comment on the section below. Ou besoin konnen yon bagay, pa hésiter commenter, poser m question. Pa hésiter commenter. OK, mwen remen nou. Commenter, poser m question et map di nou ki sa liye. So I put some tomato paste. If you guys want, it's not really matter because it's bean I'm putting in there. But yes, mwen mette ti tomate, pat tomate, but sou pa vle ou pa oblige mette pat tomate paske se yon sos poa nou pral vide la dan. And I add some carrots, but I cut my so big because I don't want it smash in there. Oui, mwen coupe carotte mwen yo gros paske mwen pa vle l'kraze la dan. Even the plantain, I cut it big. I only do them 2 pieces. And I leave the potato. I leave it for the last minute because I don't want it smashed in there too. You guys will see when I put it in there. Oui, c'est comme ça moi faire et puis moi quitter le fond petit tout fait et puis mal piler pour am. So moi te gon pigo passoir crasé, c'est ça que fait c'est un petit petit me te gen là et même moi use. C'est les mêmes moi utiliser because I don't like to blend my beans. I like to use this the whole Asian way for some reason. So this is why I do it like this. But if you guys want, you can blend the bean. But me, I don't like it blend. I never like my bean like that. So even anytime I do un bean, I always doing it like this. Chaque le m'a fait sauce pois, c'est comme ça me fait parce que m'pa reme blender poam. Moi pi reme poam comme ça me senti tout pour yo là dedans c'est ça que fait c'est et pourtant pour yo bon because here c'est comme ça yo fait they leave the skin but me I don't like the skin of the bean so I had to make sure I use it like this. I don't blend. But so guys, this is it. This is when I put the potato. I don't put it too early. Potato I say kwe ici, yo di bonita. Bonita, m'a changé, mais non même non relil patate. So I like patate, moi reme patate en pile. C'est ça que fait moi mettre là dedans. Et puis guys, when I tell you that guys, I try that food, I taste it. Mwen gote lan pil. And please guys, nou e manje sa, se manje an de yo, se manje yo reme fe. Mem moun la vil, pafwa graneg la malire a li fe li jou samedi pou manje paske li bon pou yo, l ba yo fos sante. E le do grandi tout. Guys, manje sa nou e la, nou pense son manje ki chè, li pa chè. Parce que ça moi utiliser ti viande cochon si nous voulons nous ka utiliser l'autre viande. So moi utiliser un ti viande cochon qui pi ba prix et puis moi bay des ti graines banane, moi ti carotte, moi ti domboué, moi un ti pois et puis me fait bon ti sauce pois, bon ti bagay gomme. So it's very cheap, okay guys? This is a cheap food. Manger qui pas cher à compter calcul ou ka fel et puis ou gen un gros chaudière manger pour manger. Okay? Gros chaudière, regardez. Look at that guys. Very good. You see, I'm talking in my video. I wanna eat a plate again. Because it looks so yummy to me. It looked like it was. Bye guys. Love you guys. Ciao. Mwah.